He karaka, he haka pōhiri, mō te hoki ka mai o tēnei manukura no Kāi Tahu, a Tākuta Hana O'Regan. Ki tōhona kāika o Awarua, o te marae o te rauaroha. O he uaua ki te kimi ka kupu i te mea mai taku whakatauka kia hoki mai ki te kāika. Kua re nei o ku whakaaro ka pēhea tēnei. Kua tēnei te wā tuatahi kia noho au ki konei. E kare kua roa e whakaaro ana. Ki te hoki mai ki te ukaipo, kia whakatakata whenua anō a hau me taku whānau ki tēnei pito te whenua. Hoki aki tō mauka, hei whakatipu. Kōrero e Tākuta O'Regan te tūraka Kaihautū mō Awarua Whānau Services. He ratoka hauora Māori, e tāpai ana ki ka puna tautoko mō te huka rakatahi, he whare haumanu a hāpori, me te whānuitaka o te taha hauora. Maroto mai i tōhona tūraka hou, mana e ārahi i te rautaki o Kahu Ariki. Mo te wā roa nei, e hākai ana ka te aroka o te ratoka a whānau o Awarua. Ki te taha hauora, e kari i te tīmataka ki ka kaupapa o te nohoka o ka whānau, ara ko te whakatūwhare me e rā ahuataka. Nā, i nāia nei, kei te whakawhānui te tirohaka ki te katoa o te oraka a whānau, ara ko te mātauraka tērā, ko te kawāhi noho ara te whai whare tērā, ko te whai mahi tērā, te rapu mahi, ara hei tūraka mahi mō wā tātou tākata aha ko kihea. Hai tā te mākai no te rūnaka o Awarua, a Kerry Mount ihi maira, he hoki ka pai tēnei e hara mā te ratoka hauora Māori, he oi mo te rūnaka whānui. Ka nui tōna aroha ki tēnei wāhi, ki te rūnanga, ki te hāpori, ki tēnei whenua, ona, nō reira, e hikaka ana. Ko tētahi o ngā pou, mo te wāhi o te hauora, mo ngā whānau, tētahi atu pou, mo te whakaora o te reo Māori, era momo āhuatanga nō reira kei a hana me tēnei, me te Awarua Whānau Services me ki, kei a rātou te mahi, te whakatutuki i etahi o era pou, o tō mātou nei rautaki Kahu Ariki. No te tau 1988 i whakatūria ai a Awarua Whānau Services nā ruka i te toko maha o kā whānau i Pākehā mai e te māwiwitaka Bonamea. He hiahia no O'Regan kia haere tonu me ka mahi i whakatakotoria e ohona paua me ohona taua i te oroka haka mai o tēnei kaupapa whakaharahara. E whai whakaro anau ki taku huaikoa, ki Aunty Hana, ki Aunty Maria, ki Aunty Nora, ki aku Aunty, aku hākui katoa o tēnei taha. Tai atu ki ka paua hoki, a paua George Teau, a paua Bob Whaitiri. Tērā momo, he momo i whawhai kaha nei, mo te kereme, mo te whakatū o te whare, kua takaroa pēr taku wā, kia hoki mai ki te mahi nei mahi, e kari kei konei au ki te tuku i taku katoa pēnā i a rātou. Kei konei aku rika, kei konei aku waiwai, kei konei taku katoa. Hei aha, hei ōraka, mō te hapori whānui tonu, mō wā tātou tamariki mō ka puna. E ki ana tōhona kōrero ko tau ka waiwai ki te kāika. E tare ana te wā ka ki te tātou i kāhua nui o ohona mahi ki te kāika ki Awarua. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.